Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama kita puji pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah dikirim kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian marilah dalam kesempatannya sebagaimana kata sama-sama tengok malam 20 Put Ramadan diterima doa oleh Allah 20 put boh doa. Tema dalam diterima doanya talake dengan kelebihan tarawih tanya malamnya bagi terima doa katanya 20 put bahkan berlebih banyak. Tapi dalam diterima doanya punya syarat-syarat. Wa qila li ba'dil hukama inna nad'u fala yustajabu lana wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ud'uni astajib lakum. Rupanya oleh sebahagian orang-orang awal gejak lapor bak sebahagian awak hukama pergejak lapor inna sesungguh kamu nada'u ka kamu berdoa lalu hanya diterima doa kamu, sedangkan Tuhan kepada dalam Quran ud'uni astajib lakum. Dalam doa dia kata balun lun terima ke Tuhan. Tapi hai hukama hanya diterima doa kamu melakinya. Qala gesaud li ba'd hukama mano je hanya diterima li'anna fikum sab'a khisalin tamna'u du'aakum minas sama'. Jut hendak terima kerana bak kata-katanya na penyakit 7 boh perkara penyakit yang ditegah li penyakitnya doa-doa kata ni bak kepi ulangan. Rupanya hendak truk di ulangan doa kata ke mengantung-gantung gara-gara na 7 buah penyakit. Qila wa ma hunna. Pada pegah na penyakit gekun ba'at hukama tematuh yang penyakit yang 7 buahnya. Qala gesaud li ba'at hukama awwaluha annakum ashattum rabbakum fala tatlubu ridahu. Yang pertama kata peget marah Allah. Kata peget marah Allah. Lalu alu ta peget marah Allah hana kata tuntut ridha Allah tama. Apa maksud marah Allah? Sesungguh kata kerja but tujibu yang dipuajib libutnya alaikum mudarat ada kata sukhta min Allah, benci Tuhan. Kata nak kerja but yang dipuajib libutnya bengeh Tuhan ke kata. Lalu alu terpeget bengeh Tuhan, hana kata taubat bak butnya. Na terpeget but kesalahan. But lahannya but marah Allah. Lalu kata hana tak taubat. Maka kerana nyokuh hana getung doa kata oleh Allah. Kemudian yang kedua, annakum sesungguh kata taquluna nahnu abidullah. Kata tak pegah-pegah tapi kamonyo hamba Tuhan. Kamonyo budak Tuhan. Nyan tak pegah. Tapi wala ta'maluna amalal abdi. Ada tak pegah budak Tuhan. Ana kata tak kerja budak. Kata pegah budak Tuhan. Tapi pegah mentang. Ana terkerja amal-amal budak. Maksudnya menyerta pegah hamba Tuhan
mesti tak kerja apa yang perintah oleh Tuhan. Berarti kata ajur ke hamba, Tuhan je ke Said. Jadi apa yang perintah oleh Said, kata kerja. Baik pegah-pegah mentang kata budak Said, tapi kata Said iu, ana kata kerja. Maka ji ana mentemai tapu bak Said kata. Kemudian yang kelih, annakum taqra'u dan Quran walam tata'ahadu hurufah. Katanya sabi-sabi nak baca Quran. Tapi kata hana ta'asuh, hana tak pelihara huruf-huruf Quran. Keban maksud ji, kata sabi-sabi tak baca Quran, hana kata tafakur, hana tak temiki, wala ta'zim, hana kata tak perayu Quran, wala ta'maluna bima amarahu Allah fih, dan hana kata kerja apa-apa yang kagayu oleh Allah dalam Quran. Jadi baca-baca mentang Quran, yang apa yang ka Tuhan yu, mutapu hana tak kerja. Maka jihnya ke dan melaki patut Allah hana geterima. Kemudian yang keput, annakum taquluna nahnu ummatu Muhammad walam ta'malu sunnatahu. Kata yang keput, kata pegah-pegah roh kamunya umat Muhammad, kamunya umat Muhammad, tapi hana tak kerja sunnah Nabi. Kalau pegah umat Nabi, hana kerja sunnah Nabi. Maksudnya annakum ta'kulunal haram, gata mentong tapajuh hata haram, wa syubhat mentong tapajuh hata syubhat. Menyepegah romat Nabi baik pajuh-pajuh hata haram, baik pajuh-pajuh hata syubhat. Kemudian le tapajuh hata haram hata syubhat, wala tarji'una anhuma, hana gata tobat, hana gata tarujuk tema, hana gata telah yang kata pajuhnya. Maka karenanya antara lain sebab hana getung doa oleh Allah. Kemudian yang keenam kepada ahli ba'd ulama, annakum taquluna innaha zailatun. Kata terpegah-pegah tabi, sesungguh dunianya habis, mati. Dah tinggal di likut singa. Dunianya tinggal di likut, gaduh mandum, sia-sia mentang, pana mentang. Tapagah kata menang. Tapi wa a'malukum a'malul muqimina biha. Tapi but kata, but lagi-lagi han mati-mati li dalam dunia. Ya, berarti tulis katanya. Kalau tapagah dunianya fana, tapi but katanya, cit but lagi-lagi han mati-mati li. Ya, amal-amal lagi-lagi tetap kata hana mati-mati li, udip tapi dalam dunianya. Jadi tulis katanya. Makanya hai maksud ji, iba maksud amal yang seolah-olah udip tapi hana tua gutanya ke dunia, tapi yang na tua ke akhirat. Ya, ibadat hana penting dunia tapi ibadat hana nya menyepegah dunianya barang pana tulis. Han cocok haba ngembut. Maka di sini hang terima doa kata. Kemudian yang ketujuh, annakum taquluna innal akhirata khairun minad dunya. Kata tapi dah pegah-pegah akhirat lebih god bak dunia. Mandanya yang so god akhirat ngan dunia, god akhirat. Tak pegah tapi kata god akhirat. Tapi wala taitahiduna fi talabiha wa takhtaruna dunya alal akhirah. Tapi kata yang tamabi habis mita dunia, hana tamu tunggu-tunggu bak mita akhirat. Jadi ahli pegah god akhirat ngan dunia, hana tamu tunggu untuk mita akhirat. Yang nak kata tak pilih-pilih tapi mita dunia dah tinggal akhirat. Jadi tulis cik kata. Maka lantara menang ke na penyakit 7 boh bak katanya, maka ji hana terima doa oleh Allah. Tuhan kun ud'uni astajib lakum. Katanya talaki ba Allah malamnya dengan lewat tarawih tanya malam 20 Ramadan sebagaimana kepegah Rasulullah, orang yang tarawih malam 20 na kegonyan
ge terima 20 put boh doa. Dalam ke dengan kelebihan tarawih betul-betul tanya berterima doa 20 put boh doa. Bahkan boleh lebih banyak. Ya, walaupun kadang-kadang tanya kerana penyakit-penyakit ada 7 bunuh. Tapi yang kelebihan malamnya insya-Allah ge terima doa 20 put boh. Ada kala terima di dunia laju, ada kala tunda dengan orang akhirat, ataupun dengan lewat doa tanya ge sampuh dosa. Makanya rayu tat ada kala dalam kelebihannya. Kemudian malam tengah, malam 25 Ramadan. Ge puih oleh Allah, ge angkat oleh Allah. Niba orang temayang tarawih malam 25 azab kubur. Menyeka gelah bak kubur ukur lebih mudah. Sebagaimana Sayyidina Uthman begah, dia gemuk ke dalam bak kubur, menyebab kubur berat, ukur lebih berat. Menyepui bak kubur, ukur lebih pui. Jadi kelebihan malam tengah, dia angkat oleh Allah azab kubur. Jadi mereka agak angkat, ukur kedi lebih pui. Ini termasuk kelebihan tarawih malam tengah. Kemudian sedekah ikhlas ke malam baru, malam 20 Ramadan berjumlah 2 juta put retuh 20 put ribe. 2 juta put retuh 20 put ribe. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.